Мургаш районенде Россия Федерацияның ялғужалығында вадивишлешенне хизе поллы орденен кавалерне район хизеплешенне Платон Давыдов азынза волейбол турнири иртірі. Онак жалгибет тахырмыш хут ергелеріш. Платон Давыдов водыр жулытла районды ударник хужалыға ерцы бұна. Тавандыры хадалановешін үрмеган митарышна. Турнира савынышлылар удырра учма пухыннықыназем Платон Павловича ырыпа шешаса елдіш. Бұл түрі гомылла шынна хизеплеген ердюжі пулныне палыртрыш. Спорту явне Платон Давыдовын таванезем бихутшынжыш. Бұл шутра можыры үбілі бехері монугезем. Бізем спорта мұрдывне келсе житне хыназембе спортсмензіне тавсымахи каларыш. Турнир география яланхибегех анлы болчы. Кажалында Хамар республикали спортсмензембе бірлех Кировпа ешкарала хулызенженде волейболистцем худшынчыш. Омырду харызах иге лаптықра. Сывлық спорт шкулінже да Мургашри вадам шкулда иртірі. Коморду зене ергеле себе Платон Давыдовын ывылыну майдырыжать. Ахальдень Марвел районды волейбол федерацияне етсе бұрать. Александр Давыдов Мургаш тірігінже шак спорттезі лайға даланса бұныне. Кажал волейболистцем Омскра иртіне Россия жайынжы омырдыра иккеміш вырын ежыныне палыртыры. Ебіршак омырда Платон Балжа зилзе, уна хизеплезе, шулранжул волейбол омырдывне ертерзе бұрапыры. Чанақта ку омырдыва Платон Балж ялғужал хищене полный берги, ебірні каждый жул шак ялғужал хищене зен куни бе прилеші хындарза ертерзе бұрапыры. Пиде нумай хыназем келче шак омырдыва умба бірлешлене жіндем, ялғужалық руководитель зем келжеш, умба бірлешлене зем, унғышын халде шлезе браганы зем. Уявай келіне хыназемде Мургашсем сывы борны шергіне камыланыне палыртырыш. Шакна Платон Давыдов ячебе ергелеген турнирда лай ширипледеттеріш. Ебер Мургашсем сывы борны шергіне лайық тыца бұратпар. Спорт пала пиде тусла. Ағалден марынде Пирин райондан олимп чемпион иземде, Ченже чемпион иземде терледеслі спортсембеле палырны, віземпор. Шаван баданде ылас пылать. Хальги, паянги, омардо. Үтті спорт дисциплинизем хушинже, волейбол, Пирин юлаш ишулзенже, пиде адалан забырать. Херюды бажыра турнирын бронза медальне Мургашайничи медпласт ушкан жінзейлчі. Кемел Спартак Исакова командан. Үлдің хужизем бара ешкарала спортсменизем болдыш. Шавын бегех уйрым бұляганзіне палыртырыш. Шендері жізіне кубоксем, медальсем тада асынмалық парнезем барса хавхаландардыш. Чувашенькаларын вали Оксана Верликова, Иван Макеев.